Gwatindo tendero munene thiini wa bururi utendero uria werirwo nduri mwithemere Frithi na rika ria Gen Z na ateteri ihoto cia andu magititiburana kuma kona imwe nginya iri ingi ya bururi nayo mihango ya oro muthenya ya thararo gutharara. Uhuthiri wa nyanake guthararia mirurungano thengia ruhonge rwa ugitiri kuga ndugwicokera wonekana mini itiganite ya bururi nyanake ikioneka kuriunga mucii wa Githumo na Eldoret ciithaite na ndotono guthatia mirurungano. Mwena wa Githumo mugaru na mithenya iria ingi mirurungano ikoragwo ikinyita thinga na njira nene. Umuthi nyanake iria kuratuika igutumitwo ni ateti igithararia mihango eno kaimana makihamurithia rurungani. To our disappointment, we find that goons have been mobilized, and these goons are not people that we don't know. They are our fellow brothers and sisters. And the first message I'd like to pass to our fellow brothers and sisters is, why are you letting tokenism be used to fight you and me? Today, the day is going to go. Tomorrow, you and I are going to remain in Kisumu. We will continue pushing for good governance. We will continue pushing for good police service. We are saying no to police brutality. Nyanake ici kiuga ciaiteira ritana ria Raila Odinga uria thaici urakenerera uruthania wa wira na President William Ruto thutha wake gukorwa akioneka ate gukenio ni mururungano iyo. Kitu tunasema wenye wana oppose maandamano Kisumu, our youths are being bribed and are affiliated to political parties. We are sober minds, and if you want to believe that everybody supports maandamano in Kisumu, enda mtani upate mama mboga mwenye ajui siasa atakwambia serikali na wasina na vijana watoke nje, na mimi nitatoka nje. Maguso wamekuja na tuta stop. Na walikuwa wanalipwa ili stop sisi kwenda kwa maandamano. Tulikuwa tumepanga kuanzia hii maandamano kule Kondele, tukuje mpaka huku town. Lakini tulisikia kwamba kuna goons wamelipwa, na ni kweli, we have confirmed walikuwa wamelipwa. Mucii wa Eldoret kuma ta muthako wa Bakanabia nyanake iria igwithaite na thiari ndugu ikigeria kuhamurithia aria mekunyitaga itemi mirurungano-ini. Kuratuika Frithi niyo muima hinya wa nyanake ici ikihitana na arurungani, na thutha ucio ciacina ngari ya Frithi na kuiya kiravu kia Banias mwena wa Huruma. Mugaru na mithenya iria ingi kuria nyanake ici kuretwo igitharikira arurungani Nairobi, umuthi nyanake ici cikuhingaga baravara na mahiga ciiko iria icangiire hanene hari kuhotoma kwa mihango ya ukui. Frithi na arurungani magitigirwo wira wa kumeheria. Ciuria cia uigiriki na uhoti wa Frithi kuiga thayu mirurungano-ini ino igitigwo itari na mucokia, indi ciiko ici ikihuthika kuhinyiriria ihoto cia Kenya cia gutabrukia wiathi wao kuringana na gatiba ya bururi. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Maina, Kihumo.